Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi uba George Billing do kertong ka TMC ubadai unong yalam ka AITC ukhot ngobhai ki pai ba ka jela bat ya ka umroi constituency ban ai jingkar shani ka seng TMC da ka budget bat theb ho symbol shijur ki sintiu ha ka sngi theb vote ka arnyau tarik urumphang arajar arpulai uba George habaya kran hakilat pathai khubor ha office tray kam jong ka party ha umroi constituency na kaliang uba George Billing do kumu MLA ulara ikimar ki jura jong upai ba ka jela haying darbar thawan ula jiet ya kamat bakerpang banya ther banya tai ya ka e ka baki kendo ki bakenthum ya ka tin khasi ka ILP ka jingyo la jong ka TMC ban sukhri hajla ka dei namar ba ka ya le persha ya ki kam bam sap bampong jong ka sarkar MDA ya thu uba George Billing do kamat bam sam bampong kabaga TMC ka yakhi yakhun kalong ka jingkhalem jong ka dum assembly ka scheme line smart meter but ki we yathu uba George Billing do kentang ya wai uba George Billing do ukhot kerpat ikipat ba bandem ha ka jingdoi sya banit peno ya ka vote ba koridor jongki bat pet ya uno ukurtong ubala banther ya ka jingdon kam upat ba harba ikini ki kam bam sap ki boper rupe harba ide ba sobagya harba ide ba smart meter harba ide ba smart city harba ide ba jingkhalem jong dom jong assembly bat mentadang sian ni i badon ru ka jing detu ya ki jaka apo ngejela ka jui man penne ya kini ke baro nailang kum ka kunhun bor kowe hak ba ngi la yara ya lama jog TMC rengkat bagi sur ji wai hak tin le jong khasi bat garu man pen sawa kaleng jog negeri lum ke jui haji persiang ji ban ai bor ya kilong kemi bat kisamlah lawan ra ya ta jing tua balada ngi poi khabor ya lawan ra ini skip atli keban aibor ya kilong kami ban aibor ya ki kun somla mungkin kersian ki no benai sui benai ilawan raru ya shou tu ki jungkulan kita ilong kita kisien bengi ya IT yang di nam tau pai ba jago mi kalia ilawan ra ya jingsuk ya jingkiu syapra mat kamtam ya yo ko kot ko bobia na trada hagri ko por habi pai man pen kemau ni ki baro ibn pau shu shapi bengi don ki kertong juni ke bangilai i bagi dei ki khon ki ti ki jungi ki khon juga jela ki jungi ni so sorong e baro bangila an poi kumni daga jing kersian ki jupi ju pai ba man kham tam ya ke diction ya ba ke jing kerben ki PI lumba jungi ki dong ilam ha TMC ki meeting ki jungi hakle ba jing lam pai ba ko bagi dong lai i ba shibun ba ki pai ba ki lami khmat la pilong hapo mindi pata ya pinong hasilong ya pinong umroi keleng hak bagi pai ba ini man ah ki jingsian ba kata ka jingkel me syaban kut ya kini ka ba jing ya ki junti ki jungi sya jela bro oi ban kerpat ki pai ba la i masina tam kinong ilang bat kinong kersian lawan sya khamat mani kendu wadi presiden bodon brom jungi imam ta benerji hak meeting ki jungi ka heba apa raja bala kini kajing don jungi pai ba kapan i ya kata kajing senia kajing lam nanti jungi ba kata kajing pen i jungi nang tak lowe cuba jela padon no i ba keseng sanyi ma ala belum kemudian pai ba tak apo ipor ba kandia kajela jungi kuda nak ke belum kamba ni so senia api ki pai ba magani kajing kersian kajing kerku kajing pi penyelam ni kajela jungi hak lenti ke bede kam tam ba penyelam ni jela ke jungi hak ba ken ai ya la de TMC kaji ai khumle ya bro ki perlok ki badon ane ke jela ka wi de ke jungi ba ki district ki prepare ba ki constituency ki prepare stang ke ski bagin poi election ke jungi ba de ko por ni bagin ai khumle pi kum ki pai ba ke blai ne kam tam le ya nanti lang lengkap ba ka parti ke jungi ke TMC Panuan ra ya jingkela banam ta jingkela sya ka khamba na pemta jela ka bi ke ju ya jing kiu state jong ni ka parti ta po khnyak po nilai i ba ka TMC po megalia rangla pansu thi ba lalong mentah we ke bor ka khlai ta ka jikersian ju ki pai ba hakaleng jong ni ka jela ka bi ke ju Belaslang tak ketom, aku bangin nilai berpikir bor jom ki pai ba.
Menjelek berpenek ya kerti itu stu. Bakahok jungi long try jungi kum kirulung. Pendek kantang ya jengong try baka jengong jungi kum kendong ke siap bagian ri kendong ya ka lowe ke juga. Hari ini kindat benai mengiak leti. Kalau ibu bun ba lawan ben stop parti. Bagi kilap ngut ki pai ba lawan ben ya pen i bagi kata kamon ben train kat bagi TMC ba kowe. Ladon kumbasan putang di blok komiti jungi ki konsensi ko pe. Lengkap bar kinong ilam jungi ko ri lupa. Ki MDC bat ki MLA. Bat hang ni lala pen i bagi kata kabor ke klain lembak ci kersian ki pai ba. Aboro kini kilo ki jungi. Dan persiang beli kenduk, bubun ba kita kuat juga yang salah. Bedon ke bentai bakal, bentai yang jong kecelah, mengkutup bagi samlah, ya kilong kami, kino hikai, kino ren, bat kiwe. Dan persiang beli kenduk, ikon samlah kalian juga kecelah, menyok bersengap bagi anggur cuki, menyok bersengap lu, ya kecil kemen. Yang jurak berbor, ya isu juga bagi kalian. Kamtam gini kimat jurak mengira tu, jadi hang teh po. Dari parlimen. Jadi tamungi kita ke parti ibarat yalam yang jikun persia yang di KK resmi ke bengi ke jela ke jungi kam tam bengi dawa bikin wengno ya ke MUU ani ke sekolah ke BT apa deng ke asam me khalia haju ke por bengi dawa bengi pendrung ya tin kasih ba garu apa ke kredit ke pra jong kerja sosial ke jungi nila dawa hapo aja ke parlimen bat sabar ke parlimen jong kecikla maka dia kepol ki pai ba makin ji le jong kalawe dak jing start dak jing champang dak kam tang dak pun pai dak jong jing but berkat shople reda kalawe ji kon ki cupi reda kalawe ki jungi reda kalawe jong jela ko beje ko je benre ko jong lat kadal hak aku nyutri hasyo mo pemi le jong ki to benda mi le dia ki jing duai ma shi mi kan man bor man pancing syai no boleh bakum lu ni lang kan kam ji dan ka jok ko no fenami no baro banyak duhai banyak risan ta jong kri bar ka jok ko man pen i jong ko ko mi ta ki pa jong shong snong man tap le jong ko fu kami gila TMC dan sijur ki sentio bat ki plan kom kita dap jong ji kemen jong kalawe bat kam tam man ai ni ta kalawe so sieng lagi jing ubi bat ka jing jang lagi ni ki kimti kepat yang priban soba ban kersian ni ki tong jo TMC hakaleng kersian ni parti ban wanra ke jingkala ban kam tam ban benda mo boleh nam tak lewi jo jai bendrio ban jo jela ko be ki ju dan gini ki tien kalian ko jonga ko be share ru fi baro ko be thank you mitela